5. Mine kohe sinna auku. selle sõitu. Jüri sõitu juhtimas Marko Teine, seitsmekümne kolmas, Karl Kristoffer neljandal kohal. Kiirem ringiaeg hetkel Jüri nimel 31,5. Esimese teise vahe 2,5 sekundit. After 3 minutes 38 seconds, the top drivers are Marco Tiedefield in first place, followed by Joseph in second place, followed by Peter Saul in third place. Marko esimene, Jüri teine, vahe 1,7 sekundit. Peeter kolmas, Karl Kristoffer neljas.
registreeritud 5 minutit sõita. Three minutes left. After 7 minutes 16 seconds, the top drivers are Marco Peterson in first place, followed by Joseph in second place, followed by Peter Saul in third place. Kui sõit läheb 2 minutit, siis esimese teise vahe 12 sekundit. Marko esimene, Jüri teine, Peeter kolmas, Pavel Christopher neljas. Parim ringiaeg kahel esimesel võrdne 30,89. One minute left. "45 seconds left. "30 seconds left. "15 seconds left. Five, 4, 3, 2, 1.
Carl Christopher Pendler done. Peter Stahl done. Marco Hidisol done. All drivers are finished. The race is completed.